Uli dadi buha. Mauri naparaga pali daka duta ta acara pamaringu ati ta channel YouTube YKB Yayasan Komunikasi Bersama Tahilu Anak Kalam. Dadi pa batawai haya napuline mauri medika namu kata habaya karainya napadulangu nangahu harina medei kata habaya. Umauri maaingut awangu majaga mapamalangu raihigi nangaram tau naka yai kamu woki gama kaloga kama piaku pamarangu ya nabiha madi napulumu. Amin. Uli dadi buha napuline mauri walungu tamatiuhu nakawudu kapituna dalaru kapitu toma tahabulu hai nama tanauna napuline mauri duma nahabaya karai. Kadingiya inawogiya napawukumu manyeranya lumukulinya napawukumu mutudunya nabina inawehagia nabina tau naka hatau nama karaya nakaiya dangu hatau nama manyeranya nakulinya napa wukuna dangu hatau nama tudunya nabina nawaihanya bina. Taka aiguka hatau tajongami namawonya na watu taanana tadalu anakadingi kababa banawonya madu tadalu banakaraya diamu tau nakanyemi tamajiraku mipenya bamiwonya nama kalungu taana bolumi paraireihumu na amami nama aingu taawangu majaga tuna mauri na wogimi nama kalungu lenyemi nama karaya le mauri wali ati wali koko. Amin. Uli dadi buha terangar ni Yesus Kristus naparenungkan na yai walungu tabuku wasiat na judul na mga deka bata pakalwiki bali da kata ita bali ya napuline mauri waigana nama walungu tamatiuhu nakawudu kapitu na tadalaru tahabuluhay. Ia pa nyemi majuraku bemi penya bemi woya nama kalungu taanami paraireihungu una amami taawangu naraihi paduna banawoya nama kalungu tatau nama karaya. Uli dadi buha tadalu nangarana namauri Yehu karitu nakawudu naparanguda talak na yai yaya napadedi waina bana lulukia na waingera tapalidi nakawudu 5
Gane napawinangu Yehu malangu takkaya. Banawoda ati namarijumu. Napajajingu ka luna. Banawoda namakalungu leiduta. Paita keka napawinangu waigana. Mauri dana jalan. Taka bata ita pakalukanya ka napabuku ni mauri. Data di imeka ganaya nama kalungu nama walungu le mauri. Taka ita yala kay duna gahamanaina napabuku ati nama karaya. Dadi pa bata tomaya tadala ruyai Yehu napanamuda. Tajalang ka nama kalungu damapiaku maka atawoya taahu dia katawawi. Oldadi buha tadalungar na meriye kari. Tadalaru dalar na yayi Yehu napanauja. Memibuku kaya ka na tau hawangku panawoya na makalungu lay luta. Rarayhong luta. Kapakaluwiki da kapahalaku ya ka na makalungu. Napanamu de Yehu. Tadalaru dalar na yayi Yehu napanauha. Tato daw nam ay niya la nanaw. Bemibuku kaya ka na tau hawangku panaw woluya na makalungu lay luta. Rerehong luta. Kapakaluwikida kapahalaku ya na makalungu taoli dapat tahu. Napanamu da Yehu kampanajarmu tabunangu na makabali lama na mapahatangu tabi. Takamalang tak ada duda. Merangu ka taahu buah. Napa nyemi mi patada ya walungu tapungina. Bemi itaha pada buah. Manalahu walungu taai nama kabokahu. Pata itaha dabuat ama kalung. Yehu napawadungu panapekaza. Datau damatagaka. Pada paau au nya nangaran. Taka dada pahalaku napabukun na mauri. Tadi iya pa. Datau namarangu ya napulina. Namarangu ya napulina maraba Yehu. Lapakungu na pahalaku ha. Waingu warahu ati. Iha tapabukun na duna mauri Yehu. Oldadi buha tarangan nama Yesus Kristus namawi. Dari bata maninya mauri. Nalanga bodaya napakaraida. Takaba ita keka napatamuru kuda. Kawidamu pata pakatahamu. Ia dakat utayai tau nama piaku patakulinya nama kalungu walong le mauri. Oldadi ibu. Jadi mereka duna bata maulunya patakulinya nama kalungu. Dan mauri dina kalung anga da uta. Jadi me oldadi ibu. Naunam. Kata wal atida, kata wayhana atida, dan luta kata ngak dawikida.
tatape ko itaya ganenaya nama kalungu nama dadi tadal muru kuda kana mapia ku mauli namila kida ati dang kata koli balinya ka ganena makalungu walungu le mauri Allah. Amin. Uladi buha may dikata kabay. Na mauri mabiha mamati. Baka dihiwali atin kampatubu pamadunya na pulimu na paranguma waigana mamanigu mauri. Amin. Ulit dadi buha kamanaw tudong na parangda taritong nayayi abing bulat inya ka like, subscribe dan kembaria tuulya katanaw mi mera naka kembaria na puline mauri marainya yekabe Mariyehu na pamringu pamlala dan uta bolu dabada. Salam. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.